Unity ya urology ningashi abarikuburagurira abarwaire abarikushesha kubi ekatandika mu kwezi kwa kashatu omwaka ogwahwire kandi obwa hati basi abarwaire abakurenga mu runana kandi omuri abo bashemeza abarwaire 300 kurigirira hari Dr. Marvin Mwesigwa. Inamba y'abarwaire ekiri mpango kureba omu OPD clinic turi abarwaire bingi konka bitushize dushemeza tubakwingana na turebe kugira ngo ubonane betaga gushemezwa konka ni bingi abakwitaga gushemezwa kandi abutaka basize kuyamba abashaho abarukora haburwire obu bakiri bakye kandi eki ni kicyumba gizobuhereza bwo kutamba endwara egi ahirwareri kuba abarwire abo kuba binebe bizwe bitukoraho ubwiro wingi nababino kupira ebitukweta kafeta azo akapira kuntubantu na tukatemo bwire buke muri tumuyanga abarwire bingi bitukoraho nushangahirize nana kapira bamwe n'imyaka nk'eshatu abamwe 5 mwe nuguma nakapiro rebangu cha cherezo buhereza hona nabwo ekiri kureta endwara egi nacyo Dr. Marvin yakigambaho ati abantu hatinko kutukozera abarwire abatari bazeyi mugaba kushesha kubi obwiro bwingi nabaremwe kushesha bwenkorro yo muhanda gwenkari omurumi orwo bushaho ntugeta urethral stricture so urethral strictures nizirga omundu arazo bushambani nizirga kazirgana accidents ababire bino buzubo mu kushesha kandi abakozero mu kushemeza ukuriyo n'ukugenda mu misho ahirwareri basimire entebekanise egi inkarekanije mporampo kutonya kandi takwita kuyimene nje nazishaka abantu nakabanshimiza ngo kunteka matapiye ukwebemba kahindura kabanza mu myaka mukanda nkijogo kuba kunizira ibiri bambiro nagaruka kubanza kuko naga komparatinga bakateka mukanda kabakatira akozero ni huraje hati ni sabana abarwira abandi bona bije ba Dr. bano batakubakora hoje turi hano Mbarara. Kampo egi nekorwa empabuhwezi okurwa mu kitongore cha Health and Development Aid okurwa mu ihanga lya Australia bakwatanise na Mbarara University of Science and Technology. Abwa TV West and Adolf Ayireka.